ದಿವಿರಾಜ ಗಡುಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುರವ್ವ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಅದಾಹಮ ಕುರುಂತಂ ಹೋತೆವಮ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಫಿತ್ತವಾದವ್ವ. Fajr Tariq. Assalamu alaikum. Ali Abdullah Mirevs Badal Kolli Fajr Tariq Mr. Islam program kaayako program Mirevs kuriyage Gustibani Sheikh Abdullah Jamil. Ate ingodan wan faden algon men mihar wahada ko midani algon menge mai nabiyya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam behegotu. Mirege program feshuma algon danwanan Sheikh Ibrahim. ಅದೇ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗ್ ವಾಹಕದಕ್ಕೂ ಮಿದನಿ ಕೀತ್ ರಸೂಲಾಗೆ ಶಖ್ಸಿಯತ ಬೆಹೆಗೊತುಂ ಅದೇ ಕಲೆಕ್ ಫಾಣುಗೆ ಹಯಾಪುಳುಗೆ ಕುರಿಕೊಳುಗೆ ಹಿಂಗಾದಿಯ ಕಂದತ್ತಕ ಗುಳೆಗೊತು ಕೀತ್ ರಸೂಲಾಗೆ ಅಮುರ್ಫುಳುಂ ಸಾದಾ ಹರ್ಬುಲ್ ಫಿಜಾರೆ ಕಿಯುಣು ಹಂಗುರಾಮ್ಯಾಗ ಎಕಲೆಕ್ ಫಾಣು ಬ್ಯಾರಿ ವಡ್ಯಾಣ್ಣೆ ವಿಕಮ ಬೈ ರಿವಾಯತುಗ ಎಬ ಆದೆ ಮಿ ಹಂಗುರಾಮ್ ಹಿಂಗಿ ಕುರೈಶ್ ವಂಹೆಂ ಕಿನಾನತ್ ವಂಹೆಯ ಎಬಾ ಮಿಹುನ ಗುಳಿಫಾವಾ ಜಮಾಯಿತಕ ಕೈಸ್ಗೆ ದರಿನ್ನ ಎಬಾ ಮಿಹುನ ಗುಳಿಫಾವಾ ಜಮಾಯಿತಕ ಮೆದುಗ ಹಕೀಗತುಗ ಮೀ ಜಾಹಿಲಿಯ ಜಮಾನುಗೆ ಉರುಫ್ತಕ ಜಮಾಅತಕ ದೆಮೆದುಗ ಹಿಂಗಾದಿ ಹಂಗುರಾಮ ಏಗ ಮಾಣಕಿ ಎ ಜಮಾನುಗೆ ಕಂದತ್ತಂ ಒಯ್ ಗೊತಾ ಕಬೀಲಾತಕುಂ ಕಂಕಮಾ ಮೆದುಗ ದೆಕೆ ಗೊತ್ತವುಗೆ ಸವಬುಂ ಮಿ ಹಂಗುರಾಮ ಹಿಂಗಂ ಮಿ ಜೆಹುನಿ ಮಿ ಹಂಗುರಾಮ ಹಿಂಗೆ ಸವಬಕಿ ಹೀರತುಗ ಹುನ್ನವ ಅರಬಿಂಗ್ ರಸ್ಕೆಫಾನ್ ಅನ್ ನುಮಾನ್ ಇಬ್ನುಲ್ ಮುನ್ಜಿರ್ ಏನಾಗೆ ಕಾಫಿಲಾಯಂ ಒಕಾದುಗೆ ಬಾಜಾರ ಮಿ ಫೊಣುವಣಿ ಅದಿ ಮಿಕಮ್ಗ ಮಿ ಕಾಫಿಲಾಯಂ ಹಿಮಾಯದ್ದಿ ಬಲಹಟ್ಟಾಣ ಫರಾತೆ ಬೇಣುಂ ಫುಳುವಾಕಮಂ ಏನ ವಾಹಕ್ ಫುಳು ದಕ್ಕವಣಿ ದೆನ್ ಎಕಮುಗ ನಮಿ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕುಮುಗ ತೆರೆಗ ಎದ್ದು ಅಲ್ ಬರ್ರಾತ್ ಬುನ್ ಕೈಸುಲ್ ಕಿನಾನಿಯ ಅರುವತ್ ಬುನ್ ಅಯ್ಯನತು ರಹಾಲು ಕಿಯಾ ಮೀಹಕ ಅವಸ್ ಮೀನ್ ಅನ್ ನುಮಾನ್ ಬುನ್ ಮುನ್ಜಿರು ಗರಿಹುಗ ಇಂದ ಮಿ ವಾಹತ ಮಿ ದಕ್ಕವಣಿ ಅನ್ ನುಮಾನ್ ಬುನ್ ಮುನ್ಜಿರ್ ಮಿ ವಿದಾಳವಣಿ ತಿಮಂಗೆ ಮಿ ವಿಯಫಾರಿ ಉಕಾದ ಫೋರ್ಕೊದ್ದಿ ಹಿಮಾಯದ್ದೇನೆ ಮೀಹಕು ಬೇಣುಂ ವಿಜ್ಜೆ ಮೀಂದ ಅಲ್ ಬರ್ರಾತ್ ಬುನ್ ಕೈಸ್ ಮಿ ಬುಣಾಕ ವಣಿ ತಿಮಂ ಬಣಿ ಕಿನಾನತುಗ ಮಚ್ಚ ಎ ಕಾಫಿಲಾ ಹಿಮಾಯಕು ದಿನೀಮೆ ಬಿದೆನ್ನವಿ ಅಲ್ ಬರ್ರಾತ್ ಬುನ್ ಕೈಸಕಿ ಹಗೀಗತುಗ ಎ ಜಮಾನುಗ ಮಿ ಮುಜ್ತಮಾತಿರೇಗ ವಿಯಾನುದಾಕಮ ಫಿತುನ ಫಸಾದಾಗೆ ಕಂದತ್ತವುಗ ವರ ಮಶೂರು ಮೀಹೆ ಗೊತು ಫಹ ಕುರೆ ಫುರಿ ಮೀಹೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆ ಮಿತಿಬೆ ಜಮಾನುಗ ಮೀಹೆಕ ವಿಯಾನುದಾ ಮೀಹೆಂಗೆ ಏಕಮ ವನ್ಯಾ ಹೆ ಮೀಹುಂಗ ಮಚ್ಚಂಗೆ ಎನಗೆ ಹಿಮಾಯೆ ಹೋದುಂ ಎಯಿ ಹಗೀಗತುಗ ಮೀಹುಂ ಮಾರು ಹೇಕಮಕ ವಿಸ್ನುವಾನ್ ಎಸೂಲುಗ ಮತಿಂ ಮೀ ವಾಹಕೆಯ ಗುಳಿಗೆನ್ ಕಂದತ್ತಕ್ಕೆ ಮಿಹಿಂಗಣಿ ಅನ್ ನೊಮಾನ್ ವಿದಾಳುವಣಿ ತಿಮಂ ಬೇಣುಂ ವಣಿ ಮಿ ಎಮ್ಮೆಂಗ ಮಚ್ಚಂ ಹಿಮಾಯತ್ ದೇನ ಫದ ಫರಾತಿಕೆ ಉರುವ ಮಿಕಮಾ ಗುಳಿಗೆನ್ ವಾಹದಕ್ಕಂ ಬುಣಾಕಂ ವಣಿ ಕಲೆ ಲಾಣೆನ್ ಹುಟ್ಟೆ ಕಲೆ ಹಿಮಾಯತ್ ದೇಫದ ಕುತ್ತಾಯಂ ಎಬಹುರಿ ಹೆಯ್ಯೆ ಮಿತಾಗ ಮಿ ಇಶಾರೆ ಕುರವೆ ಬಸ್ ಮಿ ವರ ನುಬೆ ಗೊತಗುಂ ಮೀಗೆ ತೆರೆ ವದೆಗೆಂದ ಬಹಕವ ಮಿವಣಿ ಮೀಗೆ ಸವಮು ಹಗೆಗತುಗ ಎಬ್ಬೆಕು ಅಣೆಬ್ಬೆಯುಗೆ ಅಗುದಕ್ಕುರಂ ಮಿ ಬೇಣುಂ ಕುರಿ ಬಹುಗೆ ಸವಮು ಮೀಗ ಹಂಗುರಾಮ್ ಹಿಂಗುಮ ಮ್ಯಾಗಣ ಸವಬೆಕ್ಕಂಗ ವಿಫಾಮತಿ ದೆನ್ ಅಲ್ ಬರ್ರಾದು ಮಿ ಬುಣಿ ಮಲಾಮಾತುಗೆ ಬಹೆಗೊತುಗ ಮಿವಾಹಕ ಬುಣೀತೀವೆ ಮಿಕಮ್ಮುಗ ಇತುರು ಗೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಿ ಕುರಿಮತಿವಿ ಆಹಾರೆ ನಜಿದು ಕರಾಗೆ ತುಹಾಮಾಗೆ ರಫ್ಫುಶುಗ ಹೆದೆ ಹುರಿಹಾ ವತ್ತರುಗೆ ಗಹಕಂ ಹಿಮಾಯತ್ ದೆಮೆ ಏಗ ಮಾಣೆಕಿ ಮೀ ಹಗೀಗತುಗ ಎ ಗಬೀಲಾಗೆ ಮೀಹುಂ ಅಣಿಕ್ ಗಬೀಲಾಗೆ ಮೀಹುನ್ನ ಎ ಪಾಟೀಗೆ ಮೀಹುಂ ಅಣಿಕ್ ಪಾಟೀಗೆ ಮೀಹುನ್ನ ಎ ಜಮಾತುಗೆ ಮೀಹುಂ ಅಣಿಕ್ ಜಮಾತುಗೆ ಮೀಹುನ್ನ ದೆಮೆದುಗ ಮಸಲ ಉಫೆದು ನೀಮ ವಾಹದಕ್ಕ ಉಳೆ ಗೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮೀ ಗೊತ್ತವುಗೆ ತಿರೇನ್ ಲಾಫ ಮಿವಾಹಕತ ಮಿ ಗೊತ್ತ ಬೇರ್ವೆಗೆ ದಿಯಕಮ ವಣಿ ದೆನ್ ಮಿಯಾ ಗೊಳಿಗೆನ್ ಅಲ್ ಬರ್ರಾದ್ ಬುಣಿಕಮ್ಮ ವೇ ಎ ಉರುವಾಯೆ ಕಲೆಯ ಕಿನಾನತು ವಂಹ್ಯಾಗ ಮಚ್ಚಂ ಹಿಮಾಯತ್ ದೆವೇನ್ ಹೆಯ್ಯೆ ಎಹಿಂದು ಏನ ಬುಣನಿ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಮೀಸ್ತಕುಂಗೆ ಮಚ್ಚಶೇ ಹರಮಿ ಹಿಮಾಯತ್ ದೆನಿ ದೆನ್ ಅಲ್ ಬರ್ರಾದ್ ಎಕಂ ಹಗೆಗತುಗ ಮಿ ಏನಗೆ ಹಿತುಗೆ ತೆರೆಯಗ ಹಂದಾಂಕೊಗ್ಗೆನ್ ಹುರಿಕಮ ವಣಿ ಮಾಣೆಕಿ ಏನಗೆ ಹಿತುಗ ವರುಗದ ಲಕುಣೆನ್ ಉಫೆದ್ದಿ ಕಮಕಂ ಎ ವಾಹಕೆಯಕಿ ಹಗೆಗತುಗ ಮೀಹುಂ ಬುಣೆವಳೆ ಮಿ ಖಂಡಿ ಫಾರವ್ವರೆ ದುಲುಂ ಕುರೆವೆ ಫಾರು ಮಾ ಬೊಡುವಾಣಿ ಏಯು ಸಗೆಗತುಗ ಹಮ ತೆದೆನ್ ಏಯ್ ಮೀಹಕ ಅದಿಮಾಲ ಮಿ ಬುಣವೆ ಬಸ್ ಏ ವರುಗದ ಎಚ್ಚೆಂ ಏಯ್ ಎಹೆಮೀಮ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆ ಮಿ ಬಸ್ ಬುಣಮುಗ ಕುರಿಂ ಎಕಮಾ ಮೆದುಗ ವರ ಬೊಡ ವಿಸ್ನಾಫ ಬುಣ ಮಿ ಜೇನೆ ದೆನ್ ಉರುವಾಯ ಮೀನು ಬಲ ಫಾರಲಮು ಗೆಂದಿಯಕಮ ವಣಿ ಮಿಗೊತುಗ ಬಲ ತಿಬ್ಬ ಉರುವಾ ವ್ಯಫಾರಿಯ ನುಕುಂತನ ಮಕರಕುಂ ಹೈಲತಕುಂ ಏನ ಕೊಮ್ಮೆ ಸಿಫೇಗ ಅತುಲಾ ಗಣಗೆನ್ ಗತುಲು ಕುರಣಿ ಅದ್ ಏನಗ ವ್ಯಫಾರ ಗಾಫಿಲಾವೆಸ್ ಅತುಲಾಕಮ ವಣಿ ಅದ್ ಕುರೈಶುಂ ಮೀಕಮೆನ್ ಹಿಂಗೀರು ಮಿ ತಿಬಿ ಉಕಾದುಗ ದೆನ್ ಎತಣುಂ ಬಯಕು ಆಸ್ ಮಿ ಖಬರ್ ಅದಿ ಅಲ್ ಬರಾದುಗ ವಾಹಕ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ ದಿನೀಮ ಮಿಬಾ ಮೀಹುನ್ ದತುರು ಕೊಫ ದಿಯೈ ಎತಣ ಏರು ಹವಾಜಿನು ವಂಹ್ಯಾಗ ಮೀಹುಣ್ಣಂ ಅದಿ ಎಕಮ್ಗೆ ಹಸಾಸ್ವೆಸ್ ನುವೆ ಒವ್ವಾ ಮಿ ದತುರೆ ಮಿ ಹಿಂಗಾದಣಿ ಹವಾಜಿನು ವಂಹ್ಯಾಗ ಮೀಹುಣ್ಣಂ ಉರುವಾ ಕತುಲು ಕುರಿಕಮ್ಗೆ ಖಬರ್ ಲಿಬ್ಮುಂ ಕುರೈಶುಂಗೆ ಫಹಾತುಂ ಮಿಬಾ ಮೀಹುಸ್ ದಿಯಕಮ ವೇ ದೆನ್ ಮಿಬಾ ಮೀಹುಣ್ಣ
harama wanum kurim mi deba mihun baddaluwe deba mihunge demeduga hangurama mi hingamun diyei ebbek wanebbeka hangurama kon hadamu mi hanguramege terega daturu koffa gos quraishun makkage harama wani e hisabun haramge terega makkage harame algon mikeni e zamanuges jahiliya zamanuges kafarmes gabul kure etaage terega de horuma fitna fasada talafuluma mikankan hingage nuwanekan e hisabun hagegatuga hanguram hutti ebbek wanebbeka mi waduwani denganna haraku ukadun anikaves baddalu kuruma demmi wadan hurumat terikon hitumu gotun algon me kurimes wahadakum dekkin jahiliya zamanuge sarbinge terega mi gahala kandatan hutte emihun qabul kora ehem bunewunu bahattakaves emihun mi hangurama nokuin kam wani hataru ahar duhuga muddata mi hangurama migotuga hinga diyakam wani mi hangurama hutten dima sabaki midefaratuge buddiverinna bay riwayatugo buna gotun Allah subhanahu wa ta'ala mikamga mi gottaken ilham koravi komme gotiges mi defaratuge buddiverina mikam visni sulhayan edi gowalum ge sobun mi hanguram huttigen diyakam wani den mi ba mihun efahu ebbas wani defaratun gelluwen ediya mihunge diyadi heduma nota maruwegen diya mihunge diya di heduma migotun ebbasweni madun qatulu bayaku ginan qatulu bayaka diya dinumuge macca egmane ki de jamaatege demeduga hanguram hingiru komme se jamaatuge mihun ginan qatulu fa mitibi ani jamaate madun qatulu fa mitibi hemima madun mihun qatulu vi mihun ginan qatulu vi mihunna mi diya den jeni emihun tere ginabe qatulu fa wati egellum fubadda dinumuge gotun mi usulun quraishun hawazin wanhaga mihunna vihi mihunge maruge diya dekki kama asiratul nabawiyya fi dawil quran was sunnaga dr muhammad bin abu shahbawani bayan kurawafa ad kit rasulaga bodbebe fulunge arihuga mi hangurame rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadagen kama mi asiratul nabawiyya fi dawil quran was sunnaga bayan kura iruga asiratul nabawiyya sahihaga bayan kurawani ekalek fan faharegga mi hanguramaga bayar wada nugatun ekashigem ve ad ekalek fan mi hanguramaga duniyukama ulwi kama mi siratul nabawiyya fi dawil quran was sunnaga bayan kurani ebe kalunge arihuga ad bodbebe kalunge arihuga mi duniyukama ulwi kama ehen riwayatiga wani ebe kalun na duni dandi howa devwa bekale gotuga kit rasula hunne vikama duni howa devwa bekale gotuga rasul kama fonuma fahwes mi wahak fulu ekalek fan dakwa mikan kama wahak fulu dakwa irshad dev wa mikama behe gotun handan kurawa ulwa kama ve rasula hadis kurave timan kalek fanu harbul fijara hadurvi bodbeve fulunge arihuge adi mihanguramaga duni ukkevime timan kalek fanak ekan nukurevunu name mihar hippulan ara wadane note ekankamuga mari wadane nogennuna kiha rangalu he hippulan ara wadane nave adi mi ekalek fanu ekan kurevvikan dehawa bahen alugan menna ekalek faana ekamuga bæveri wada gennevunu kama viti ekama hitaan fulu korevi kaman e beenu fulu korevi bas fulun alugan menna dehavegen dani hagigatuga ekalek faana ekankamuga komme sifega bæveri wada ennevi kan dehawa kamekamuga siratuge ahulveri mi faha kuravani ade kirat qur'anuga angwafa gotun nasarain yahudinnavar muslimunna medu tankula rangalwanakan alugan menna enge nasarain muslimunna dekolkamga vias yahudinna evvaru nuwanakan algun menne engeni ennawas nasarainna yahudinna kiwes muslimunna dekolu bayekkan algun menna kirut qur'anuga sangawafave adi huriha ghairu muslimunna ki ebbayekkam wes algun menna may nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge irshad fulun engen ebay ekelek faanu hadis fulga me onnani al kufur milla wahida huriha kafirunna ki em millate nut ebbayke eima algun me muslimun abaduwes balan ebajehe ghairu muslimunna ki muslimunna adawatir bayekkan algonmen kirut qur'anugas ekan angafa eboy emihunge deenan algonmen taba noa hindegga emihun algonmen macca heogote womaka nedenaka ehima ein algonmen mi engeni emihunna ki abaduas algonmen deetre rangal goten edena bayan nunka den kuriya gendawani sheikh ahmad abd karim ade mi mihar algonmen mi wahaka dakam dani teme ibrahim madasudali fada kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasul kamagen fonoma kurin ekalege fanuge hayapuluga hingafa adiya khilaf kantataka behegotum em algon wesege tereng muhimmu kamaka ali alwalana ade kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge farapulun fenifawa adiya khilaf kantatawge terega quraishun ge meduga ufedunu ikhtilaf take nattalawa
hikmetteri gotaka e masala hallu ko devun faha kolleve adi e ikhtilafa e debasvun eru gosfawa hisabaki waran rakkateri hisabe waran rakkateri darajeka emihunge terega ikhtilaf ofedi emihunge meduga wargada hanguramai le horume feshigen hinga dane kamge biru ofedigen gosfawe e hisaba ekan gosfa waniko kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam e masala hallu ko devwa eba mihunge hittawga ekweri kama ebbawantakamge ruh ala ko devi ekan hi gotaki tufana adi eki faharu aisfawa binhelun tawge sababum Kabatullah gefulu warabboda halakuwe vettidane hen hiwumun makkage quraishun waragina duwas wande mashwara kurma fahu gefulu alu maramat ko bina kurma nimmi adi gefulu bina kurmuga haram fasa bina ko finama Allah subhanahu wa ta'ala ge kofaya azab emihunge macca ponuwa faanetiwe ekama emihun birwetiwe gefulu bina kurma eta duwahe wande emihun halal fasa ekkurum gendiya den migota halal fasa ekkurma fahu gefulu bina kurmuge masekke eki gabila tawge macca bahali eki qabila tagun gefuluge eki baba faruge eki ba bina ko kurma emiho nimmi ei huriha gabila take ves ekamga baveri kurmu gotum den migota gefuluge faruta rana nimma fahu hajarul aswad ade e hilakol bahatta hisaba diumun hisaba maramat kon nimumun emihunge meduga ikhtilafu feduni ei hilakol behetumuge sharaf deeni kom farataka kama meduga komme qabila ekum ves beenum wani e qabila ka e sharafu libma den quraish wanhage qabila taka darikol tawge mihunge meduga warabboda mikama debaswe dekol werikamge shuurta ufedigendia wargoda hangurame feshige hingadane kamge biru emihunge terega ewagutu oi den emme fahun emihunna Allah subhanahu wa ta'ala ekamga rangalu fikre minbar ko devi ade ei emme furatama babu safai ade safa farbada yavi faratuga wa dorkolum furatama wadegin anna miha eki emasala hallu ko devane bekale kamga hamajessuma emihun gabuluwe egota ruhunu adi hilakol rukunul yamanige holaw kanuga behettumge sharaf ebekalaka dinuma emme ruhi qabului den huriha qabila ge mihum ves babu safain furatama wadewada gannawa bekalege intizaruga balhattagen tibba algonmenge ma rasula sallallahu alaihi wasallam wada gannawa tan fenumun emme tibi wara ufalu adi emme engadakum bunamun diyakama ve haza muhammadul amin radina bihi hakaman mi wada gannawani muhammadul amine aharmen emmen ves ekalege faanu hakamaka heduma ruhi qabul wejjayme den kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ebami hunge meduga ikhtilaf ufedifawa hilakol behettumge masalaga hakamege ba ada ko devuma ebbas wada gennevi adi makkage mihunna fotigande fatura fa e fotiganduge matiga hila beevuma amur kurevi yafahu quraish wanhage qabila tawge mihun kure komme qabila ekun mandubaku hilakol ufulumga baaveriuma engevi migotun huriha qabila tawge mandubum baaveriwegen e hilakol bahattan jehe tana hameya ufuli yafahu algonmenge ma rasula sallallahu alaihi wasallam hilakol nangawafa bahattan wa tanuga ekelege faanuge barakattiri appulun bahattawa devvi migota kanta kurevumun quraishun bodu le ohrumakun salama vegendia quraishunge qabila tawge meduga loebba ekwerkamge gulum badahivegendia mikama kiwes kirit rasula sallallahu alaihi wasallam ge hikmat terikama Allah subhanahu wa ta'ala ekelege faana devafa wa khasa inayat terikan hama vegenda kame nubuwatuge alamat tawge terein wa kame mikamaki mikamun libe ibrataka natija tawge macchaves balalmaki muhimmu kame kamga alwan deke ehma ege terein faha kolleve detin nuktayka balalana furtama kamaki kirit rasula sallallahu alaihi wasallam ekelege faanuge hikmat terikama Allah subhanahu wa ta'ala ekelege faana devafa wa khasa inayat terikan mikamun bara rangala dehave adi muhammad sallallahu alaihi wasallam ki nabi kamagen fanumge kurin quraishum wara itubar kurava teduveri amanet teri bekalekam ves mi hadisain olumenneti enge ehni ekelege faanu
hama fenumaeku Muhammad al-Amin bune amanetteri mihaay gotuga emihun ekalege faanu sifakurikan ei ekalege faana behe gotun khiyanatuge evves masale record kureifa nuwa bekalekkan hama kodde kame adi izzata mudala adi bahaay amaluga wes ekalege faanu fada amanetteri dewana mihaku emujtamauga nuluwakan olmen neti mikamu enge den dewana mi hadisa in faha kolle dewana nuktaiki qurayshunge terega khiyal tafatwe bodu ararun gandaka wefawa masala kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam hallu ko devvi le furihama kamun ekalege faanuge siyasata hikmat amalige molukan hamawu qurayshunge meduga debasun ufedi waruga talaful makka hushaheli dafada halatiga ibamihun tibba wadagin ekanta kurevile furihama kami ekalege faanuge nubuwatuge alama tawge terin wa kamekan kashawar timwane faha kolle kamaki qurayshunge meduga ikhtilaf ufedi masala gosfawa edaniwaluga kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadagin kanta kurevile furihama kamu qurayshunge emmenge hittawga ekalege faana war mativeri sharafaka qadare libigendia mikama adi minum ves ekalege faanuge nabi kamagen fonuvumge kurin hingafawa mifada etak kamigge sawbun ekalege faanuge nubuwata inkar kurumuge fursat makkage mushrikunna netigendia ekalege faanuge da'waya dekolo hedene jaagain emihunna kanne ekalege faanuge istarifuluga tafatu tuhumatta elwikamga vias ekalege faanaki efada emmeha tuhumattakum bariyawegenwa ma shakhsiyatekkan angade mifada etan etakame ekalege faanuge farapulun makkage mushrikunna nabi kamagen ekalege faanu fonumu kurin wani faalwegen goswa ad ahmad abdul karim ge wahak fula sheikh ibrahim ahmad icchen itur kurwan bayan flowati den guriye gendawani sheikh ibrahim ahmad ade jamil agon hiwani adwesama agon wahadakkane tankole kuriye jihilafen ei agon menge wahaka mi silsilawegen da gotun agon hiwani kudako kuriye jihila wahadekko rangalwani e usuluge matin agon mi wahadakkani harbul fijara fahuga makkage hingade wara muhimmu kamen ei halaful fadul nuta mi ebbasumen huriha mi heokamege macha wewunu ebbasumege gotuga hingadi ebbasumen ade halful fadulaki harbul fijara fahu hatar mas fahun hingadiya kamekama siratuga ilmerin faha kore mi jahiliya zamanuga hingadiya emme rangalu emme heo ekkantatta kamuga faha korwe nota emme rangalu jamaain ufedunu kam jamaate gotuga mi wani halaful fadul ufedigen digume mikomge sababaki yaman karage az-zubaydige nota az-zubaydige miheku makkaya viefari mudalagen atanun al-asbun wailu sahmiye kiye miheku e mudatan enage atun gatuma fahuga enayan e hakku agu dinuma meduga dekulu hadamun diyun den e zamanaki jahiliya zamanuga onna usulaki khasako makkaga erugoin en usulen ei makkaga bodunge tere miheku mifada kame kofiya dentivi mihun ekankamuga lomaralun ei algon memves mizamanuge sagegatuga visnenje waram muhimmu nuktayami baifhara bay mujtamatoga fenna kamemmi e mujtamauga tibe bay faaduge mihun kura kandattaka den mujtamauga tibe hama efantige hem mis mihun ma boda nubehi e kitamme warugada aniya ekama vies ekama meduga hama evvesecche hama dimayen hame fennan ekkamuga vies evvesecche nubune ekankama evves gotakum balanula ekankan dukolle faawtun hagegatuga mujtamata fasidwegen diumuge emme bodu sirru ekha kantatta egotuga ehin otumaki ehma makkaga mi jahiliya zamanuga oin aade mi aadeki alasbun wailu sahmiyaki makkaga wara nufuz gada mihe gotuga wati ena kora kandattaka makkage efada ehin qabila tawge bodun tibi nubala nimmage emihim wes beenu wime efada kandatta kuran mikamuga fursatu hodi de mikamuga az-zubaydi tafatu mismihunge gata gos enage shakwata kon hedikama ve den emme fahun enami allah halafuge kibain nota mi jamaatuge kibain ehi terikaman edunu kama wani nota tafatu jamaatagan ena ehi edi evs gotakun ena kamiyab wegen nudiya kama wani den mi halafga nota mi ebbasumga abduddaru wanhaya makhzum wanhaya jamha sahum wanhaya adibun kaab wanhaya ge mihun mi wefati bikama wani ennames mina asbun wailuge macha nasrudi ehi wedena miheku eru oti nuwefa den
mi az-Zubaydi mikamuge nubakam visnige wahakiki meenevves hagigatu ehsaswi makkaage terega emihun mitibi mikha kandatayge macchen ebbaswegenne mihunna kitembodu aniya libunu kamugavese nudeken lomarala tibe dirihuri bayge gotuga tibe kemi algon menes bay farha mujtamatagum fene eba araham waravyanu da kandatan hingarwes kulibalan deken tibe ekankam mi nusida ko wagidi adi anibba fahara ami ekankamaki eggotuka istima lolun nudeke kandata gotuga hadala falgon menge mi ආදයක බහුම්බුණාකම වෙජ්ජ කණු ලොලෙ දිනු නොත බීරු කම්ෆතේ එකංකම දිනු පද ගොතකන් ඒන එකංකන් ඔබ්බාලාෆ වණි එහෙමම සුබේදිය මිකමුගේ නුබෑකම් විස්නිගෙන් ඒන මීගේ සමාලුක මීහුන්ගේ කිබෙන් හොදුමටක අබි කුබයිස් ෆර්බද මච්චන් එද්දු හෙඳුණු වගුතුග අරා හුරගෙන් කුරයිෂ් වංහයාගේ මීහුන් එමීහුන්ගේ මජ්ලිස් තවුග තිබ්බා මීනේ දිමාෆුරි කන්දත ලෙමෙග්ගේ සිෆාග හදාගේ මීන කියා මුන් දියයි mi lemuga ena govi ena ekankamu salamekko dinuma ena lifawa aniyatakun ena mi nasren hoda dinuman enage hakku enaya hoda dinuman ehitirwe dinuman edigen ena ewahaka dekkikama wani den miwahake agulige az-Zubair ibn Abdul Muttalib teduwe wadan vidaluikama ve mi gowalemunu gowalun taki hage igatuga dukollevigen waane kandatake nune ega maane ki jahiliya zamanuga එෆද කමක ගොවා ලෙවුණී රුග ඒකමකි හගීගතුග මීහුන ලිබෙන්ජේ හග්ගෙකම වාති ඒ හග්ගු දූකොල් නුදුම මේ සුබේර් බන් අබ්දුල් මුත්තලිබ් මිතාග තෙදුවේ වඩාගෙන් එගොත මේ ගොවා ලවණි දෙන් බනු හාෂිම්ගේ මීහුන්නා සුහරතුවන් හය බනු තමීම් බන් මුර්රතුවන් හයගේ මීහුන් අබ්දුල්ලාහ් බන් ජුදාන්ගේ ගේගා බද්දලු මේ බේවිකම වණි මි බේකලුන් අල්ලාහ් ගන්දි හුවාකුන් එබ්බස්වි මි එම්මෙන් එකුවරි වේගෙන් තිබේ ade aniya libe mihayan enen elibe munda aniya in salamekun enen haku hoda dinuma mitaga miwahaka dekweni ei ege savunone mujtama haku gotuga rangala mi demiyen nonana mujtama ga adul insaf gaamegen dane mi usulun kama wative ehemwima mi bekalun ebbaswani kitamme kuda minware kama vies ei mihege hakke kama wanya e hakku hodafa e miha raddu kod dinuma mi jamaata quraishun kiya ulunakama wani halaful fadul dem mibamihum bunikama ve nota mibamihum ebbaswi kama wani heo kandatawge machche mibamihum e kandatawge machchen ebbasuma fahuga alasbun wailu gata gos mibamihum mi wahaka dakka nimmi az-Zubaydige hakku alasbun wailuge atun hoda dinuma nota libi dinuma buneveni halaful fadula mi kiwni mi jurhum wangaga mihum wes ebbaswi fada ebbasumege gotuga mi ebbasum otimaye nuwata ei aniya libe mihaya aniya veriya gatun hakku hoda di aniya kura miha huttumashe anibek munani mihen kiwni mikama gowali ma bodun kore timmihunge namugaves fadlu mi bas simini fawati ei al fadlu bun fudolaya al fadlu bun wadaya al-Fadl ibn al-Harisa timmihunne den ibn Qutayba riwa kurawani al-Fadl ibn Shura'a al-Fadl ibn Budaa al-Fadl ibn Qudaa mitinname mitaga mi fadlu gotuga annani ehmem de riwayatakun fadlu kiye timbe kalunge mi nan mitaga fahagwe famoti mi jama'ata meduga az-Zubair ibn Abdul Muttalib vidalwani innal fadula ta'aqadu wa tahalafu alla yuqima bi batni makkah zalimi amrun alayhi ta'aqadu wa tawathaqu فالجار والمعتر فيهم سالم مي لمغا مانيكي الفضولغا අක්දුවවි එබ්බසෝනි මක්කාගා අනියාවරියකු හුරිය නොදිනුමෂෙ අදි මිකමුගා අමුරකි වර බොඩ යකීන්කම සාබිතුකම එකුගා මි අමුරුවවි එබ්බසෝයිගෙන් දනි අවට්ටරියාය රෂ ziyaare කුරා මීහාවෙස් මීගා මි එම්මෙන් එන්හමෙග්ග බේතිබ්බුම් මෂෙ නොත මි අමාංකමුග බේතිබ්බුම් මෂෙ මි උසූලුග මච්චෂෙ මිතාග මි එබ්බසේෆවනි එමෙ මි එන් උසූලෙග බලාරුගොජ්ජේ වර රංගලුකම ඒග මානෙකි රෂන් අන්න බීරට්ටි මීහාය නොත අල්ගොන් මෙන්ග මි රජ රාජ්‍යග රත්තන් හුරි ගොතුම් වෙස් එදෂුන් අනෙරෂ දතුරු කුරා මිහුන්න වෙසේ රෂුග මිහුන්ගේ ෆරාතුන් ගෝනාත බයිෆාර මිසමානුගේ කුරිමන්තිවේ එකහල කන්දතකුම සලාම වෙෆය මි ගොන්නානි කොම්මේ රෂු මීහායෙන් එකන්ජ නූනේ මිතාග අමාංකන් ලිබෙන් ජෙහෙනි ඒ රෂුග රෂු මීහෙකේ රෂුන් බේරුන් අන්න මීහෙකේ එවස් තෆාත නැති එම්බෙන්නවෙස් සම එන් උසූලෙග මතින් එන් හම ගොතෙග්ගා දිරි උළුමුගේ ෆුර්සතු නොත ලිබෙන් ජෙහෙ හක්කුත ලිමුගේ තනවස්කම් මිතාග ಫೋರ್ಕೊ ದೆವೆ ಗೊತಶೆ ಮಿ ಮೀಹುಂ ಮಿತಾಗ ಮಿ ಎಬ್ಬಸ್ಫಾವಣಿ ಎಮ್ ಜಾಹಿಲಿಯ ಜಮಾನುಗ ಎಬ್ಬಸ್ವೆವನು ಕಮ ವಿಯಸ್
mi hagegatuga wara furihama wara rangalu ebbasumeke mi ebbasumaki em kiyet rasulaves mi jamaatuge mi baddaluma wadagenkama wani mi jahiliya zamanuga hagguge maga gowalevunu ebbasumekama mitaga fahagave adi aniya fisfis kolli ebbasume gotuga mi ebbasun himenifawe arabienge fakhurtawge tereng himene fakhre gotuga sirat fattawge fahak kore mi ebbasun mi gotuga ebbasegen diun ei mi zamanuga mi wahaka dekkeni hage gotuga insaniyatuge wahaka insani hakkutawge wahaka algonna mi dekkeni insaniyatuge hakkunota insani hakkuta evves gotaka nekkama duniyege wahaka dekevunu zamanegga insani hakkuta gaim kurumattaka wewunu ebbasume gotuga arabinge terega halaful faduluge mi ebbasun hinga diyakamge wahaka mitaga mi wahaka dekkeni emi mi arabinge fakhre gotuga emi hunge fattawge bafaha kure mi zamanuga mi dakka human rights nota insani haggutawge wahaka miga terega wararangala shamil wegen eba ade miga mi ebbasumge terega insana libinje hagguta furihama gotuga hoda dinum mitaga ebbas vevetive adi eba mihun e zamanuga ves insani hakka lobi kurakamge dalileke mi e jahiliya zamanuga yada mi nubanu lafa adatagu terega semihunna hama insaniyatuge haqqutaka mikankamuge maccen emihunge helun terikan hurikamge dalileke miwahakata migotuga wefa utungi den kiyet rasula garihun riwafa mikama behe gotun ekalek faanu mi hadis kurwa fonani laqad shahidtu bidari abdullah ibn judan hilfam ma ahabbu an li bihi humar an-ni'am walau du'iyatu li mithlihi fil islami la ajabtu mi ge maaneki rasula hadis kurave timan kalek faanu abdullah ibn judan ge gega oy jamaaten hedumuga bæverime mikamaki rekkulage jamale libma vore timan kalek faanu lobi kurava kame ke maaneki agubaduwegen emme agubodu mudale libma vore timan kalek faanu lobi kuravi kame ke mikamaki mifada kamaka islam diinuga goale vijjanama timan kalek faanu ekamakan ijaba devvi muhe eg maaneki hagegatu islam diinugas mikama hama miusulaga mati goale fe ehmi matiman kalek faanu mi goala wani mi insani hakkuwantaka nota mi insaniyatu kan insanunge tere qaim kon insanuna libiden je emme hakkuta furihama gotuga hoda devvumashe ehen riwayatiga wani shahidtu hilful mutayyibin ma umumati wa ana gulam fama ahabbu an li humar an-ni'am wa anni ankathuhu rawahu ahmad miga mi onnani timan kalek faanu mutayyibin ge jamaatuga bodbebenge arihuga kuda kujje gotuga bæverime timan kalek faana rekkulage jamale limavure mikan migotuga wegen diuma timan kalek faanu lobi kuravame mireves mi wahaka mi hisabu nimmalaham wakwani irad kuravi amadama reves mi wahaka ge nonimi abak baddalum ummid kuramu program record kuri ashto ahmad وشهر بي الشيخ عبد الله جميل وفدي علي الله والسلام عليكم